tu le ngai khatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok cheu ani ole har sana engemaw wangin video kan cholai lok det a chati kara ero chanchin thalote hriat tur aom nok zel nia tun chuma tan chuan voini thlenga opposition ten rem lowa a thengte pe chuan zirchian tak po nei lem lowa mi soina kara tanga FCAA 2023 adopt wanga ruling lai lobe ta chiam kanom thina wangin tun chuma thokhatna tan Laiu Fachhai hun masalama kan lo talan to pulan moi pachowin FCAA chungchang fact and figure azia aron nem nge na thu ngai nom tak mai le beng wat thak tak mai kan ngai kha hodon ani tuna ilo ngai khang wanglai ni chanchin bu November ni khat chang ni samni panga FCAA 2023 le article 371G hi politics game khelna tan kan mang chunjom zel donem ti thupui manga pulan moi pacho article zia kha kachiara Forest Conservation Amendment Act 2023 FCAA 2023 chungchanga ka hriat lo le zona ka nei te achang thra chau ni lovin fact and figure nen thlapin achang kim hlea alomom tak zetani inform le objective article anie kanram le nam himna tura kan ngai Mizoram special provision article 371G la chuan article 371G a provision te hian state ni ma Union Territory ni hunlai mi le 53rd Amendment Act 1986 pian ma mi Central Dan man to te a huam lawang ti proviso clause alo nei khang langa a hunlaya kan hotu te khan Nagaland special provision article 371A in proviso clause anei lawang hian Mizoram special provision article 371G a po hian proviso clause da lo turin an lo nor to silawa ole ti khan a chiang via wing ka ria article 371G kan nei hi a chuanom mem chuti rol ro chuan proviso clause alo nei tlat maya a chan chu Nagaland 371A a chuan proviso clause om velo keni a chuan proviso clause oma chu article 371G a provision te hian state ni ma Union Territory ni hunlai mi le 53rd Amendment Act 1986 pian ma mi Central Dan man to te a huam lawang ti proviso clause kha article 371G a hian alawam kal siani he article hi anduan lai khan a hun lai mi te khan hi chu lo da lo te u hei chu min lo da sa lo ram mai te u ti ten lo nor ta sila chuan proviso clause hi kan nei lo ve thei mai ome amaro chu khatianga nor na chang te po kha an lo hrelo te po ni mai thei chu wangin UT kan ni hun laia Central Forest Dan kan man to Forest Conservation Act 1980 FCA 1982 article 371G hian a huam talo ani FCA 1980 dan then khat chu amen ni in FCA 2023 alo chuaka FCA 2023 dan chuan Mizoram po a huam ve ta ani amen lo FCA 1980 chau khalom article 371G a proviso clause hian a huam amen omzel turte a huam tel vek hleinem tia dan lama in hial thine ture ro chu om ve ome ainga po chulo ni se parliament in pasa Mizoram State Assembly point pass ve to chuan FCAA 2023 chu Mizoram tan po dan ding lai ani veta kan hriat theu angin Mizoram hi aram total area tanga chu chuan India ramngo forest governor chaber state kan ni meka Mizoram total area square kilometer sing hi sangkhat somriat pakhata square kilometer singkhat sang seri ziret somni chu ramngo forest cover alaniri ani aom zia chu Mizoram hi munga thena munli ayatam 84.53% chu ramngo ani chu wangin siglesa atha ro tuipo kan nei thle record than khata alandana chuan Mizorama forest cover square kilometer singkhat sang seri ziret somni chunga hian sarkarin forest rama apuan total recorded forest area square kilometer sanga zeruk somli pakhat aoma chungjinga chuan reserve forest area square kilometer sangli zali somriat pathumle unclassed forest area square kilometer sangkhat za sunga pariat aom ani protected area national parks and sanctuaries square kilometer sangkhat zani somli pakhat aom bok chutianga ramngo forest governor chaber kan ni mek lai chuan kumtina lo munsona lo vale lo halawangin Mizorama nungchatile ramngo te chu
chireu lam an pan deuh zela hei hi nungcha te le ram ngo te hum halna konga chuan FCAA 2023 IPOA poikhoi tui thei ZAWK tur ani ome Mizoram hi azawlam chu zim te ania kilometer za somni pakhat vel chau ani chu state zim te a chuan KM zasari somni pani Laiu sei international boundary kan neya chuwangin union sarkarin chule poimo atiang zela rampum puitana thil thatur le security lam project poimo te asiam theina tur international boundary atanga kilometer za huam chunga forest ram ti hian Mizorama recorded forest area le protected area zong deuh tho chu a huam vek donani ramngo forest cover langte ro chu FCAA 2023 dan hian a huam lo mela ramngo dangte chu non forest purpose atana daiwa duni chuan danom sa zo tur ani ome ainga po chulo ni se ponlang taka thlir chuan international boundary atanga kilometer za huam chin hi zau tak turanga alana wangin lau thon theina tur chu a om ngei mai nima sela anina dik tak ground reality a chuan ecology le environment mita thlir poin chutiang ma lau thon tur le ram le namtana poi khoina tur chu ani arin omlo blanket approval neya du na mun le huna duwa project siam le kalpui ani don lo mithiam ten anjir chianga case by case merit basis sa kalpuya forest clearance pack angai zel don thowa wangin lau thonu tuk tu ni in alang lo Mizoram hi mason tak kan du chuan infrastructure le development project le program te kan nei tam angaya FCAA 2023 dan palna noya infrastructure le development project dangte kalpuya wanga nungcha te le ramngo te ati chireu tur hi control na omlowa kumtina lo munsona lo wale lo hala wanga nungcha te le ramngo te ati chireu ne na te khinani chuan control na noya permanent mun neya infrastructure le development project te a kalpui chuan nungcha te le ramngo te ahum hal thapian ZAWK theina tur kong aom ve ti te po ngai to tel a thale ome ole ain ziak angin ka chira spelling mistake aom palem o ti theya amaro chu aom zero chu a hriat thei thawin ka hria chu kan han soile lok tiang ngai tha chun zomang development project atam chuan Mizorama unemployment problem engemoza chu asukianga chuti chuan lo wale lo hala eizong tu population po atitlem zokanga nungcha tele ramngo te hum halna chikhat ani vedon ani industry le green ramngo te hi ankal kop theyani entirnan Taiwan chu industrial ram ania ma se ram green tak ani FCAA 2023 dan hi Mizorama kalpui ani point mi puite ai o than central le state sarkara thunei na chel tu de chuan mi puite o an ngai kha anga aram le mi puite ta na thatu le thalo turte an hriani ti ringa mila a thaume Mizoram hi semi tropical siklesa nei ram ania ale lungte ader thonzia central le state sarkar te chuan an hria forest ram chunga infrastructure project mining military base military industry le development project dangte tan ramzau tak du namuna siamani chuan forest ram azim tulanga industrial pollution awangin project site chevela nungcha tele ramngo te chirewin program le thale rama achanganga loituite an kang zelanga sikle sa po ain thlak danglam theni ti po an hria chuwangin Mizoram anga tlangram leilung der thonga hian chuan ecology le environment te ngai poimoa limitless exploitation of land for the sake of development and profit nilovin sustainable development antiang chi hi mithiam teronin central le state sarkar chuan case by case merit basis in ankalpui be sei ila sarkar le mi puite tan ne tu ni ve na win to win din mun aum theyang chuti rol chuan indigenous tribal namte tan ram chungchang ni chuan state le union sarkar te tan hria tur poimo thil pakhat a oma indigenous namte tan chuan ram le leilung te hi sumdon le development atana man theinei sum property satli annilo control root le kanina identity ania thinlunga kan veiber le kanlung min len tu ber ani chuwangin phailam ram tha le nuam atangin le ram mason foreign ram te atang poin he kan ram riang te le tlang chi pom kan thing tlang kho te hingain lian chiriang khan kan lung aleng thina di himo
chu wangin Mizorama indigenous namte tan chuan kan ram hi control root le kan ina identity ania emotional attachment kan ina ni ti hi central le state sarkar te chuan an hriat thiam poimo tak zet ani forest ram huam chunga project lian te kalpui ani chuan project lian omna chhevela khwate chu son relocate angai mai theya an root identity le emotional attachment omna an khole ram an chuasan len tur chu alung chiat thak hle don ani an khole ramata po phoi uproot te tan chuan human tragedy atling nge yang le chu wangin Kenyan scholar John Biti chuan indigenous mi te tan chuan an khole ramatanga po phoi chu mi hring chunga ro rel na diklo le thil ti diklo injustice lian takani ati hialani chu sentiment chu central state sarkar ten min hriat puin min za saksela Mizorama project siam tu te chu case by case merit busy sa film khur taka an kalpui apoimo don ani ato bera chuan leilung hi pathian siam le pathian ta ania keini chu pathian leilung lu ho tu te mai kan ni ti kan hriat thar theu apoimo hle Mizoram leilung der thong hian limitless exploitation adol zo lowang ti hria siam tu le min lu ho tir tu pathian du da nanga ai leilung hi film khur tak le za taka man le an kol turin mo phurna kan nei pathian leilung Mizoram hi ien kol tha ang u lalpa pathian chuan mi hring chu hruaya eden huana chuan na thok turin le huan chu en kol turin da ta Genesis bung ni chang som panga aram chu hral hlen tur ani lo aram chu kata ania nangni chu mi khwal ka hnena khosamai inisia Leviticus bung som ni panga chang som ni pathum ziak tu le lindan ole khati jong khatun trumata na video kan ti theilo ni mai ta sila thirtu le ngai thatu zong ten khoi takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan sa clear tur chawin in khoi na karon nge ne like comment le share te tin mil subscribe lo point milo subscribe thau turin in tran puina karon ngen tak me bok chewani tu toy te kan bel du chu ka number ma sa ZAWK airtel number ma sa ZAWK hi airtel mun puilamin min ti chet sak ta hlau maya chu wang chuan WhatsApp group ka omna tangin lawin left vek boka khongai takin description a hian ka number thar karon da dona chuta chuan khongai takin WhatsApp group poi mo zwala admin te kan lawm hlau ani chuan milo et tur chewin in tran puina he channel kaltang hian karon ngen top mai ani e